تو خوب پاریزی خوب پاراستن باشترش چارسی روشا قطابیên penaber û taybet li serdemê koronayê xirab bûye. Serarayî vê çendê hindek rêkxiraw bi berdewamî pêdawîstiyên xwandinê ji bo qutabiyan dabîn dikin. Li kempa Domîsêk li Duhokê bi giştî penaberên Kurdên Sûriya ne. Qutabxanên wan ji çendîn keravanan pêk hatîne. Beşek ji qutabxana 2 yan 3 dewam lê tên ekirin ji ber nebûna cihî. Lê xwînkarên penaber berdewamin li ser xwandina xwe. Her sal rêja qutabiyên behremend û zîrek gelek pitirin ji qutabiyên di nava bajaran da dixwînin. Mşkila aşkavravim همچون دست و چاوی خواه نکتشون بشم جلو خود کن پورا خوچت کن جلو خود کن همچون تینا مدرسه ایدی همش درسات خوینن مذاکرات چت کن تشنمالی گل داجی خواندنەوە گەلە گەلەکە باشە هیوید کەم طلبت مەیت هەرێمی هەروەسا بنجی ما تقريبا نزيك 10 طلبة حتى 15 طلبة سر نوطي دا معدلي إن ايبار وطيبت طلبة علمينا قطابية علمي ما قطابية يدوي ما هبو معدل نوطي هشت إنابون قل فونا خوشيا وقل أوارنا وقل بنابرن يعني عفوا بنابرن الفيري الهرم الفي كامبي وبس أم بينين طلبت روج آوا خواندنەوە gelek çêtir. Elî parsal rêja 98 sadê bi destxwe înaye li qûynaxa 12 zanistî û nûke li kulîja pizîşkî li Duhokê hatiye wergirtin. Lê xerciyên rojane ji dahatê mala wî gelek pitir e. Lewma girifta here mezin ya Elî çûna wî ye bû kulîjê ku rojane pitirî 10,000 dînarên Iraqî xerc diyetin. بس ما نا بلوك بون مثلا نا يعني تنكبون له وتوتي أو شلو يعني هافينا قالك قرم بو وزستانا سرما بو بس يعني باش بجانا منظمات كارت مثلا كونديش تاني أو صوبة تاني وغاز وتشتيلو فباش بوش بريولوجي إنه قالك طلاب هبون وضعوا مادي نباش بو يعني نابج مثلا صد كرديج وجواهتي فيدين ومادية صفر بونا هناك جو هبون وضعوا خوش بو يعني هيش سوري بريوا هبون هاتنا فيديو وشغلان نشتغلوا بس يعني زيادة نيفه كي جوانا وضعها اي مادي نخوش علي مشكلة إن الشغل كريم ما هي أو كاري بشغلي مشكلة علي تشلا تاكسي خصوصي بنجاتشي وبنجاتي نا وأزل عرضي ما وأجي اختيار من النوى كبريس كارم بشغلم جاريم كريبو 4 قطعة بدرو من هاز أنجق أز كارم قطعة كي بدرو منها بجا مشكلة مصروفاوي طب جيرد في لك جيرد في بجا خودي آلي كارا كوريم إن شاء الله شابرزانا بي Rêkxirawa Elwadî bi berdewamî harîkariya qutabiyên penaberan bi giştî diketin li ser taserî Herêma Kurdistanê. Her wisa tinê li Duhokê moçêzêdetirî 130 mamostayan dabîn diketin bi hemahengî digel Wezareta Perwerdê. دير كابتنش قطبخانج بي خدمات كرني بي خدمات جزاري بي قرطاسي فايكي شوانا ابون اف ممساك هات نادا بين كرن بوانا وانا بهات ناغوتن فراغ تشينا بو خلككنا در كابش قطبخانه يا دويجي دا بين كرنا قرطاسيه Rêvebera Rêkxirawa Elwadiya Almanî li Duhokê ew jî xuya kir ku eger ew berdewam harîkariya qutabiyên penaberan nekin bêguman ev qutabiye dê tûşî giriftin here mezin bin di sala xwandinê da. Elwadî bi harîkariya UNESCO û Êketiya Ewropa her ji sala 2017 da li destpêka krîza darayî li Herêma Kurdistana Iraqê û heta nûke harîkariya 8 kempên penaberên Kurdên Sûriya diketin. Ji qûynaxa seretayî û heta digihîte qûynaxa amadeyî. Sercemê qutabiyên sotmend ji harîkariyan 8197 xwînkarin. Corê harîkariyan ji pênûs û pertûk û gelek pêdiviyên sala xwandinê. Her wisa gelek pêdawîstiyên qutabxana. Kawa Emer Dengê Emerîka. Duhok.